可能我在这样啊，还怎么讲？别讲啊，你自己的哪里要讲？คือยาวอย่างน้อยๆเฉยๆแต่ก็โตมีอะไรพี่นะนะสามคนนี้จ่าอีจริงๆในตัวคนเดียวเราหยอกเดียวแล้วก็ชิบบอกอย่างนี้อีอยู่จ่าเด้จริงๆนะตัวเจ้ามีอะไรพี่นะนะแล้วทางนี้ด่านะยอแล้วตัวป้าช่างงานเนี่ยเราไม่ตัวป้าช่างงานไม่ได้เชียร์แต่เชียร์ทอนได้จ่าได้จริงๆแล้วแค่นี้ปอดเชียร์เดี๋ยวได้ท้ายเลยจ้ะจริงๆนะไปอยู่ละมึงอ๋อถึงก็รอตาไปอีกตัวหุ่นก็มั่วชุบไปกันกับมิเทนทอได้ฉันเอามั่วเต็มตัวตาใจปัจ我说学生觉得到呀，在今年丰收了，连几股嘛靠着，说学生觉得到了呀，昨天这里加上来的就不得有天的就不就不得是怎么多呀。有些天的怎么多，就我都学不过的，都找比较多土高在土高的找家，被奥特比有可比被阿爹个爹呀。也只叫这比较重 VIP 的呀，我说的多巴贝那一路天有些就觉得到，路把这比较那做了头了从这多，总之这个了老些的这个，那看好好的找到的能有路，就找到的能有着呀。原来的就不给有些呀，别人那个了老些有些后边搞个干呀，后跟左边的呀，那个左边天后边弄高天呀。jadi dia yang petang kubai jumpa yang tahu lah ya apa itu tidak apa itu kau tu buku dia sana tu tidak betul siang tu kau dia ni ku yo cerita dia lah ya dia dah betul buku ni jauh lebih sudah tahu belum ya jadi dah dia jauh kena tentu itu aku tak tahu nak lah tapi itu aku harus tahu dia jatuh betul jadi ya yang dah jadi jinak tahu lah tapiเรารู้จักกันเราเราใช่โอเคya chúng chia là bắt tất cả là cái sự chấp lời không có quyền ra đâu cái này chân gì và tôi sai kia mà cái này là bên trong chân tôi từ đâu đấy nhỉ bây giờ mình sẽ biết là sẽ đến xuống cây từ đâu đấy nhỉ chúng chia là chuyện đến đâu trong lời nhỉ chúng ta chỉ có giang hồ thì tôi chia là trong chân tôi đã chạy cái đó thì sau đó rồi tôi chỉ đang kia rồi cứ cho tôi tự tin được luôn kia rồi giờ này chúng ta giờ đi sống cao rồi nếu mà cái gì luôn là gì
路线上，呀你路线你，你太远你知道。Cho nó đẹp thôi, qua bên cứ thế nhau. Lấy gió bên đâu đâu xài, cho tao quay đi qua đi xe đi chịu trò, cho nó không chùa thế nào nhau. Trong xe cho nó hay là tao cả đi chi, tụi bây giờ bỏ đi luôn luôn thôi. Tụi bây giờ bỏ đi tụi tàu, tụi bây giờ mình trò, tao còn không biết là gì xong mà thế nhau. Cái chuyện tiếp theo là bây giờ cho về đi đó, bây giờ là xin cho cuộc tranh nhau đâu. Trong xe nó còn là lo, giờ lúc mà chơi bên nhau còn là gì xong mà đấy bảo là, hãy uống cho nó tao mà. Cho nên nó đừng như dân mù kỳ lo bị qua miền búa tiền yêu dân hay luôn lo mua gì mua tụ kia Jadi tu cepat kita sih, yang kita nak bagi kita syurga untuk muzi dah.